I ćao ljudi, opet. I danas ću da vam pokažem moju čudesni Spider-Man velika knjiga priča. Ova knjiga je od Evergiantija, ovdje je Marvel logo, ovdje je Spider-Man, ovdje piše... I onda ovdje piše nevjerovatni Spider-Man protiv zlokobnih super zlikovaca. I onda ovdje je pauk i mreža. I onda ovdje je velika knjiga priča koja je preveo s engleskog. I onda ovdje je sadržaj. I onda ovdje su neke informacije. I ovdje piše da je knjiga iz 2012. I onda prva priča je kako je nastao čudesni Spider-Man velika moć. I onda velika odgovornost. I onda dijabolični Doktor Oktopus. I onda čuvaj se zelenog goblina. I onda u šakama Sandmana. Onda čudesni Peter Parker. Ova knjiga ima dosta strana. I onda Gušter je rođen. Onda razjareni Rino. Onda zarobljenik lovca Cravena. Onda Misterio Peti. Onda 7 dana s mrežotvorcem. Onda osveta zelenog goblina. Onda Elektro i njegovih 30.000 volti. Onda Lašinarov krik. Onda priča o Gušterovom gnevu. Onda Kanđe, cena mačke. Onda kad spot udara. Onda mnoga lica Karamelona. Onda zlokobna šestorka napada. Onda šta čini jednog heroja? I to je zadnja priča. I ovdje su informacije. I ovdje piše da je knjiga iz 2013. Znači 2012. je prvo izašla knjiga, 2013. je kad je ova knjiga izašla. I to je to. Hvala na gledanju ovog videa. Ako vam se svidao, ostavite like, share i subscribe.